College bun e view session pat kajing betip nam tai khubor laj kam spai kiba laj po ka Indo Tibetan Border Police Force ITBP te kilaj kumba shispa South Artali e ka total post te kene ka qualification ka debek class 10 sejrong kila ban apply tela don na pneng phi ki bo ban apply nam ta kini ki kam sipai ke bade po ka Indo Tibetan Border Police Force te sapej ye video hadu ka bakut ban tip ye ki jon kam he debet kene Tekane recruitment for the post of constable, tradesman, barber, safai karamchari and gardener. Kamur kadai nam tahu barber nong khapsnyu safai karamchari nong pun khuj min baranda pun khuj nala pun khuj penkhana badu nong thung jing thung. Kini lai tali ki post kepada pok ITBP. Online application are invited from eligible male and female but contain but shenrang khot lang ya brongut la apply Indian citizen processing educational qualification and age as prescribed below for following vacancy with the post of constable, tradesman, barber, safai karamchari and gardener. The namta kanek application kalau dapli kene have apply online bet kan mau paham apply online. In online mode only, application for candidate will be accepted through online mode only. No other mode will be accepted. Submission is allowed. No other mode for submission of application is allowed. The online application kalau open nadu arpratir July kan kut pada and will be closed on 26 August. Kan mau kapur kanang don mal tapi kau apply. The applicant are advised to check their eligibility before applying. The chua bapin apply. The check chua lara pilong eligible name man apply nam tagine post ki balan. Kan mau pihak apply online. Teka link rong sabu po description. Dengan saya tu kat kum gajing batai hang ni. Dengan dia page menta yagi number of post ki balat pada. Detail of vacancy. Te chua uno khaps new. Te ka total kadon santali. Kentei kadon southali jongki ST tang ST sudah hang ni. Kentai don kawai ke post shenrang don southli ke post tang jong ST kene baru long santli barbar te constable safai karamchari nong saj nong kharnyut nong saj men baranda nong saj penkhana reka don shispa way ke post te hangel ala ka jong te shenrang south way UR SC donre Arpendru ST ti Kambuni Arpendru ST OBC Khandai EWS Chipo te Megalia ngidon metang UR but ST ngilap na apply metang UR but ST te kabiang gini artali te kantei new UR South ST ROBC but REWS te baro kantei long khatsan shinrang long Prapendru te total baro long chis pa way post jong gardener bre constable gardener Shinrang UR Khatpra SC Lai ST San OBC Lai EWS Lai Kentei Lai UR SC Umdon ST Way OBC Way Baro Long San Shinrang Long Lai PR Tetal Baro Long Lai Punyo tadi ki post te kumbala pilai i hangne ba ki post ki khambun baha jong ke ST te lala pi kwa na apply nam ta ki ne ki kam te sape hadu ka bakut nam ta ki jinon kam ede bakane nang debat ka haj habai debat ka snem kom tatar tekan mau ke apply online kane ka website ada bai recruitment.itbpolice.nic.in masabur apa description te phaban register shoyala de shwa phin apply dala register de bisa long ban apply bisa long ban submit kidur ka signature kom tatar man pendap iki detail baro teskan mau ban le ek badan kam namta kane te kape skill ki bun ma ba kwa un galish phang atulop te katulop hangne ka de level 3 kan mau kane ga tang kape skill mo R4000 nyuspa kasdang ka kut bre ruk khna jar chispa te long R4000 ne nyuspa plus saki allowance nang don biang saki allowance te kan poi dokum no saki arpsan ne R2000 kam tahi te laban tam ya kata ne laban duna tere to ju gas pe kan poi bisik apsan apn 2000 bar kana q shu kana mi ki snem ne la to order allowances can pay gitu gi bun bha then eligibility condition ka qualification mo kan ma bha ki ba na apply sam ha nakamta barbar bat safai karamchari
Kasnem kadai khatpra hadu arp sansnem plus sansnem age relaxation nakamenta ST category but SC category takamur kandai no khatpra hadu life host nem kilap na apply nam taga safai karam shari but barbar no kapsnyu pass class 10 mengenai latho matriculation from a recognized school or institution even pass jaga class 10 candidate will have to pass a practical departmental test in the profession. Yang kemudian pihak pass pada ya ka trade test. Kin sadon kata ka trade test kin keli sepangga ni kapsnyu sepangga safai keram cari keli kita gibai berkene kadon be ka trade test. Te pihak nang pada kata ka trade test sudah himnang ka trade test mudo hinomio. Dalam pas ke exam lepas ke jing mare te kin sakeli te kene ka trade test. Candidate will have to pass. Haban pass kanya kita practical departmental test in the profession. Kemudian ada jong barbar, kin kelij pang barbar, ada jong safai karam ceri, kin kelij jong ka safai karam ceri. Gardener beda kada laga jong kasnem kada pra do ar pulai, mau pa? Asnem kada pra do ar pulai. Plus sansnem kan long ar pu prasnem kat pra do ar prasnem. Kane beda don kampas kelas 10 dan kamru don asnem ke experience ala pihla tre lupa la ne pihla long gardener lupa kino ki institution ne ki office ne kino te pihon kam asnem la don kata ki shimre ki bala de shisnem ka ITI training industrial training ane vocational institute with at least 1 year shisnem bed ane ki bala ka 2 years diploma from ITI ne trade te ya ka gardener pihon kam experience nam ta ka safai karam chari barbar pimdon kam experience ai tang ba phya pass pade ya ka trade test kumba kila ong cut off date non kamra ta ka kanmau kasnem kande be kelas kande be hadu 3 Agos ba phini mendape hapok life host name nam ta barbaran ka safai karam chari bat hapok art pras name na ka banda gardener nara fikwa ban apply na menta kini kipus kibalai te sansnem relaxation nglada matai lupa ka to sansnem relaxation te kahaj namta gine kan mau ba kadon laka jong mo kahaj fiscal standard barbar an safai karam chari te kine giwe gide jong giwe ning pe jong ga schedule tribe for candidate belong to schedule tribe then for all schedule tribe tapi haban page bahama kane kala dil pakar relaxation ma kane healing from northeastern state of Arunachal Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Sikkim and Tripura and left wing te kada shispa andrupo centimeter na kamta shinrang shispa saupunyo poinsan na kamta kikentei te ka chest on expand kada nyo punyo ka expand bade kada pra puar centimeter te sakamawda shispa andrupo Shinrang, bat sispa sa punyo poinsan gente nam ta ka barbar bat safai karam shri. Tanam ta gardener bade nakam ta ki ST sil tribe kadai sispa andrupa ar poinsan i Shinrang sispa san po i gente new pendreu ka on expand bat prapway ka chest ka expanded. Te sakan mau ba nam ta ka haj la double batai then ka apply online nam ta kane teka application fee nam takane nakam taki SCST kadai free om don kam siu pisai ere free kan mau mo free om don kam siu pisare are exempted from paying the fee te pin siu tangga bai le pendap hapo cyber nada phimnang ban pendap hi lengba ka phone nada phinang ban pendap hi lengba ka phone te om don kam ban siu e te ngin page menta saya ka selection procedure kiat shwa ke ek kata selection kan haka selection kin sedang shwa bet ke jing mare kan mau ha kin sedang shwa ka pet te haka jing mare kan don bet nang tak shinrang ka 1.6 km is 1.6 mut khat rus pa meter to be completed within 7.30 minutes new minute like per second happen dam kalong jom khatway fit lie chances ka high jump live fit chitang live chances have practice kalong jump or high jump namta you can take fast meter to be completed within 4.45 minutes 100 minutes of sun second long jump 9 feet
high jump 3 feet nam tai kan thei kin ai lai ka chance te kan ro don kam marks re ka de bitang qualifying in nature tang man qualify la poisa ka next stage te show one poi biang ka physical standard ti don bakali kan mau nakam ta center te ka center empat la man tip menta la kan de hasilong ne kan de huai empat yo jeng tip te pin tip onda pila yo ya ka admit card ka jong phi pin sa tip nomor ka ITBP center kanam ka khamdon re hasilong tangba yo ki penlong hapo Assam Rifle ne yo penlong hapo BSF ne kam ta ter ya kata kin sa tip hadin ya menta pade empat yo jeng tip la ka center kin pen phamare hasilong ne kan desa pogohoti ya kata empat tip ma dan adap ya ka PS pet kin dan sa ka PST ke de ka jing thau ka jing jerong dan pla adap ya ka jing jerong te la pas wan sa ka next phase kata ka de ka exam ka written examination ka belong san phomak kan mau nam ta ka admit card ke bro kin sa abi hapo lembaga website balang bau email lane un number phone ba phi la da submit sa yo notice yang tu sa yo email yang tu ti haban check man por te nam ta ka neru gladap ai ka written examination kan long san phomak ka de multiple choice question batch OMR based batch ka de OMR computer based mudba hab tho lembaga computer tamba ka de OMR based or computer based batch will be at the discretion of ITBPF te ka por kin ai shiganta te ka next subject gladap ai ne general awareness and general knowledge khatsan ta question khatsan mark knowledge of elementary shipotli question shipomark elementary mathematics untuk then apply analytical attitude and ability khasan mark khasan question basic knowledge of the candidate in English kibashi me ki bakwa English kida shipotli question kiba Hindi turo shipotli question shipomark kalong san pomark onom don negative marking te wanom so te ka answer ki ro kin sa ai hi apo ka ne ka website hi itbpolice.nic.in te cut off ro kala da buang ne te cut off ka de nam ta ki SCST ka de khat nyoma na ka san pho tang ba phya bio kham sejrong khnang ba phin yo ya pus mar cut off ka de tang man bu cut off drai phya ban yo khambun te no negative marking am don negative marking era ten dal ada be ka ne bade la da be ka ne phla pass ami kateng mun poi sa chaka treat test kan mau treat test kane bade phaban yo bai san pho percent tangmot san pho percent na ka san pho mark ka dei san pho mark te phab yo san pho percent ngod ba arp san mark diban qualify tang man qualify ngod ba phab yo bai arp san mark na ka san pho percent ka dei arp san mark te phab yo bai arp san mark ban qualify ban poi sa chaka document verification but remedical medical tenam tak barbar pe yang naik kali jengkali api nalai ka test kini sepang ka hair cutting of various time kin kali naik kin phap nyuru kade aphomak pinang nam khap nyu kumno body lane head massage khatsan mak knowledge about use of tool kumno banan kame kansi ka machine method of work te borok long san phomak tela pinang lawanyo penyo be ka option chaneng kade betang qualifying nature ya ka merit list ke sape binaka examination pe safai ka ramchari na pun khoj pen khana nong pun khar nyut tatar knowledge about tools kitiar pun khoj cleaning material use method of work pumang cleaning of bathroom toilet wash basin extra kin phatre phiru kin kaliru umta pa pun khoj collection and proper disposal of trash garbage pa khari ginyut phalaj bread hangno phila ban tip nem tip ban lej bread kita ginyut haka jaga ben bread ability to open a block sewer pipe line latrine and septic tank and barok langsung phomak gardener brand nam ta jing thung phap tip different kind of plant jing thung e phap tip phap nang recognize udi jing thung ayu ban jer keteng knowledge of chemical fertilizer knowledge of preservation of seed knowledge about budding and crafting ability to identify and recognize barok langsung phomak phap jawi arpsan na adap katu pada after completion of written examination, merit list in each category name kinsa I kam kasami kan merit list kinsa pani dal alami kita merit list kinsa poi ka medical examination la poi ka examination then kila verify ki documents new pibaro la verify kinsa poi ka remedical examination
Piaban biang ki dokumen sa ki marksheet kelas 10 certificate admit card baro ka skill tribe certificate ka bulan kam domicile certificate ki jinon kam Saudi ki passport size photograph tang ka dokumen verification jinon kam then kasadan ska detail medical examination le medical biang then kawan ska review medical examination then ang tai kin sa penmi list te hila yo ben te tang kan nehi ki jing pentip na kaleng jonga te kasyong sa phi la da phi ko apply kaling sabu po description pia berregister so lade dalam register te salong man pendap kapan yu iki tagi post ki visit ko jet ka barbar ne safai karam chari ne gardener te sa jet ita bada. Itangi ne ki jing tip khleshun